rek classe bi la ina wona l'émission de prévu c'est trop positif agora mo tege atava pole ita ko classe bi ita ko kite ya itu hukumnya seperti itu. Gaya laka ini bisa katakan kita berapa? Kita berapa? Sheikh Ramadan Bancha Willing Kibandinele Bada Amoy Tele Amoyala Rida Mishio Malle Mangarboan Onwe Alohuno Wana Chilpilila Yona Marashmu Lori Liamowiki Lokulunga Tehoyalina Otuana Kula Mushia Naura Wona Kabupana Inuwari O Pelagi Kamanare Letiona Leka Mevelum Pona Lena or Salumana or there is a whole Fiji Yogi Nativa Hello no Sarana in the Wawanore Opelai Telachuri Maurena Omudimu Arlemowe or a female or a Arabian Fisafa, Lanari Kujanavana. Is a master rape or a rookie. Awoka Lona of an hair. Valley, Kaudali, open here, Kautlam. So you know what I say, a batch. Lokolonga Libya Wawe ole nataka ni sawa ani kile ya Lokolonga ya Afrika kwa shughuli iskarawi kiare Adama ado le programa de la ile ya omele la ya sa para esa dilo palemo ya kami kuleji kire barogona li thailand mobile iwana ili thailand iwana kamera
jwale re ba kgopela hlehlehle ke ra berekisa di-toilet di tsa ka mogolong ga di bereke barutabana le ka taba tsa rona di tsa tswa gabotse ya magala mogala a ke go leboge ditswalake ke sa leboge ledi ke tlo kgopela sela nanoga pelo yaka reresis le ge ke diša moemedi wa ka Mbinele go tla go bokolela Mathomo se ke mo spesha go le ka mota ya to la pa go re le go ga go le ba phela ne go le wa go phela abani kwa mmuri ale lo de tsere ka phela go le kwa ntsi ka phela thata ga wa phela thuto tsa phela ka mokgwa o benefit of those ka o ya phela ya setšhaba
that we got from pillars. And for one to be consistent, one has to be disciplined. Pillar la ba di lesi lo kono. Kam so no se dia ona kam kono. Ha bu di kam ko o bi shete. The one thing that we have to always keep in mind is that as we live, we are actually crafting our own legacy. Demonstrated to learn that life, lead over a long period. And all of these were teachings. So I didn't move to the over what did I tell you? Still I do what I said this afternoon, it's not fucking much. And when you do, I want to appear to the fucking nice, yeah? I do that, this is how it is. That shows quite a lot of boring, that is pushing shot. Let's see what else we have. Now, I don't want to go very long. What is the life movement in Malawi? The level of walk. In athletics, we have what we call a false start. False end. I'll give you a brief description. I had an order who specialized when she went for surgery to look at a clinic for 2 weeks, 3 and 4 surgery. The day Pilani came for the surgery, I told her Lavamoti, but then we discovered something as I did was special. There was somewhere which obituary the program. One calling the false end. Pilani, I think, to watch your as a very very good to us, that's dialogical obituary. How was it was turned into a joke? I don't like the pillar. Very clean to the young one something. I don't want to give it to me to that's one instance that I can recall. Pilani at some point again, I got a call. That we want to pull me like a gnat. The law that I can move up to go and have a chest for a while. Those from Victoria. I think I'm making them to be willing to pull out. To be good show some of them. They look like that. The grace will allow it. The grace will be well on my. It was the second instance, not false end. Now, what happened in the same instance, I will work on the opposite. Lamula, life, actually. But if I make a hospital, I will have a Saragam Kanya. I think I'm prepared for something here. I think you know how much you love your mother, and I know how much you love your mother. Karua, just open your heart and look who you have to love. Karua, open the prayer. Lagi negara wala, aku nak karua lagi begini. But one important thing before then, and that we saw when she always asked you about to see each other. These are people with long words. The other day, it's a Gamola Pilaria. Hey, I'm two guy, I'm very to my mother, who is very close to me. What wants I'm doing that? But I want to not relax. It's a woman who's a guy. I don't know
tlola pele ka fela di sa Samuel le hlakiwa ke imela ke maka ke ditseno. But that's how we kept Eli. But then we see Eli was longing to be with those who have left. Kaofela ga bolela in actual fact wa bona gore mo o sa Josephine ke ba shang ba so le re molaela re fela di o putse bana beno go simba ke tsa badimo. We hope that where they are they open their arms na le go shefela go fela go mare so tangana go really the Bible. This is where now we're going to celebrate with them. I don't know when I was discussing this with 5 years ago. It's not a lot of people who are one of it. And we never went to do what was something. Ella, Atama Horella, welcome as one of angels. Eventually, what all of our rapid war to go pillar. La tela kam ka shani go go na wish karai. And we have played a very important role in our life. O kile plagi amoka abalumulekani le no plagi tezi. Au ka plagi o fihlela ke dira le go. Trata ka go le boga mani dieri. And we really appreciate the she went all out. The world and Nagamola, which is the Ali Shatila. And he did this absolutely with passion and respect. If you come to think, there's no any link, any blood link between the relevant. And she went all out, all out. Ababo ba le bona ke motho. Rata go le go ba mane. Le ga ga piti. Mo go politseng ga ga o thushe le ba ba. Go ba thushe ke ka bua ka tshare ka mme ke ba thushe. Ya go le go mina. Ke fetsa ke re tsara marapo. Ke ba ga mme le go tsine le go tsene ba mo go. Ke ga se ke ga go. Lagi kita dapat tujuh orang miskin kita barangnya orang tua kita kami berbeza memori kami nak awal orang tua awal sama jangan Ya, Eva
Sulla capillari, che hanno una chiamata, por parlare di quella che si sta facendo ai diventare una legge, questo male di posizione, che occupa dopo di quella che come ho detto che
Itemile sekolo ka Phahla ka yo fetsa primary school Mokwane. Ke dirile junior, secondary and teachers course le first year post PTC home economics teachers course Botshabelo Training College. Matric and 3-year post matric diploma in literacy. Ke thomile go šoma teaching secondary Bokgom ka ngwaga wa 1951 go fitlha ka 1965 ka ya ga Mokopane ka 1966 go fapeng la dressmaking ka June 1967 ka ya go thušana le ba go tlhahla matšhetšhere gore ba tlhatlhe bana jang. Ke botse modiro wa ka June 1995 ge ke ya go khutša. Ka 1970 ke nyala le lesogana. Ka 1970 ke nyala le lesogana le kaone ga be ke kgalema ke bona ditšhelete ka 3 July 1973. Ka on 3 July 1976, Ramoruka, Samarawa, Kudu, Ka 1 June 1971, you are the July 1972. The Paramolo, the Kudu, was sending the current decade to the title in the same place. Kalina Christian Marcelo. Link was right, Soto, Anna, Soto, Marcelo. Available to
shakalaka ni shakal ni to kam ko wa ni to ba to kam shakal ni na ko pai mo na ta yan ko ta ko ni sa na ko ke ma fa ko mama ana ko ko na sina ko de ko ko shi la ita kuma na ko ko mama mama udah kasih nanya ada apa? Another person is I knew this day would come, but I kept postponing it. As if it mattered to me, hoping that it would last so long. But it has come, and here I am tonight. Standing alone, also one of society, but what remains that we are sisters, and will forever be sisters. That we promised for the power of the man, the love of one of the Mama Terra said, I really people in my village. People in my village, living in me. Oh, she was the right. Rather than like that. So, like that. Or one of them. Would make sure to come over as a very good. Or one, where I see the whole. Heavy over and over, which shall not hold. But I know. Would make sure to go on. Yeah. Kita putar la sociedad. Y es otra sociedad. Ya le digo a mamá. Gracias.
was not in the program, I was going to find my way inside. Because, as most of you might know, Philadelphia Munara, a stately woman with warmth, grace, humility, and positive order. My mother and earthly father, a mother to many, but mainly Mama to the whole city. Mama, I envy those you are going to grace your presence with. I'm truly jealous of the amount of knowledge that you are going to bless them with. You have been in the presence of kings and queens, great presidents, politicians, businessmen, and many important people. You have had the opportunity to share a meal with them, and most of them have had the opportunity to come and share a meal with you in your house. As your son, I'm always proud to call you Mama. Hilary, I'm sorry going to miss you so much, but I'm officially letting you go to the grave. That has never been easy. However, one needs to always remember that God has always created everything to have a beginning and an end. Yes, I selfishly wish to be with you for a much longer period on this earth. However, one has to accept the inevitable. But most importantly, let me not be a selfish person to pass my loving dad as I'm reminded that you were always looking forward to meeting again. That day has finally arrived. The Creator as always has blessed you with your wishes. Please give that a big hug for me. Assure him that you have done your work. He should not worry that you have left me alone. My promise to you and Dad is that I shall never let both of you down. The bottom indeed is in safe hands. The legacy continues. I would finally like to thank the following on your behalf. To Pelezi, Mao Halima, Sidat, thank you very much for your love for us. I know it was sometimes hard for you and ours. I'm certain that the Creator has chosen you for me because He knew that I'm alone and I will need a great support from someone to help take care of Mama when the time arrives. I'm thankful to the Creator for choosing you for me. Thank you, Pelezi. Thank you very, very much. For our sake to hear without you, I would Mao Halima and I would be nowhere. You took care of Mama exceptionally well. Your work deserves an A
I will never ever forget what he has done. Maybe Halima and I will still really hope. Please be strong and accept the passing of man. I know that it's even more hard. Never ever blame yourself for your passing. Thank you very much. To all those that showed continuous and dying life for Pillar, I thank you dearly from the bottom of my heart. May the spirit of Pillar guide you always. Pillar, you are running a race and you are running well. I know that it has never been about the race for you, but more about the finish. You have finished well. Pillarly with your dignity in death. May you reach heaven before the devil realize that you are dead. I love you, Mama. Much love. That she was a faithful servant, that she had an incredible memory.
and that she was extremely humble. As a faithful servant, Gogo Manchaviling lived a life Christ-like. She lived a Christ-like life. Gogo Manchaviling did not only understand the scriptures, but he lived the truth. Ove akusisha por Kriste asubuhi ya kereki waopela wasema in the Sunday school wawa a member of the council. Yes, those things are important, but he also understood that Kilekiswere Kitala Lampaka the video la Jula de Nord. Qui veut qu'appuyer la Mukake. She did all. Identify her purpose in life and she pursued that purpose to the end. She ran a race and contributed excellently. General Gogo Manchaviling has incredible memory. She knew almost everybody spoke again. They, as I was saying, should make all efforts to want to know you. And I was thinking of one another. Home Mudur Kana, Ottomani, or Manaman. 3 weeks later, when you meet, he had an incredible and relevant communication. We were extremely blessed and were proud of being sent in Gogo Manchaviling. There were none of our young and a meter for Gogo Manchaviling. They were Kalali, O Papa Bishop Muida, one of Gogo Manchaviling. She deserves to know. Gogo Manchaviling was extremely knowledgeable. Yes, very. She will not be telling you, Kilna, Regi, Victoria, Kaika, Kilna, Mama, Muti, Nidele, saying all those things she will not be fighting herself to do. But she had so much knowledge, yet her humility was beyond. Really, what a rest. So they fell out. So the Funga, Uga, Yaburi, Tosolita, pray, and to speak. Yabura, the number and more food, and the control. Kamala, Kamuka, nothing coming. Only Gogo Manchaviling.
Morena Jovija kile pase sputi. Mungaka kwa nitulaka. Ntabele tele kiweleja. Ewena mung arena ukala tisha sele ona ukai mamang. Obani tibalelo ikweli. Ore ute ukwe. Iliteti morena mwewaka ulisile. Ibotile tisagawe. Mwewaka ulisile morena. Ufika batisho ya miso ya miso. Israele kota morena. Umorena ulikawelo. Uwena ukilo. Ukulusho ekulu. Liyena ukulusha Israele kidizarawo zote. Amen.
Psalm 23, verses 1 to 3. Yona e balega ka tsela ye. Morena ke modiši wa ka, nka se tlhoke selo. O nkhutliša matulong a matala, o nkiša meetseng a makhutšo, o ntapološa, o ntshepediša ka tsela tše di lokilego ka baka la leina la gagwe. Le ke lentšu la Modimo le ka dula
balapa la ga Nthabeleng le balapa la ga Mmilele le Maphuthego a City le Maphuthego a mo a Nthabeleng le botlhe ka moka ba le go fa a ke thomeng ka go dumedisa leineng la Morena wa rena Jesu Kristo. Ke ipona ke le matlhatse ka gobane Modimo o rata goba o ratile ge e ba dikolokong tsa Mmilele. Ke nna ke bolokilego mogolo wa mokgolo ka buša ka mola leboa kgomo le kgono ke kgaetšadi ya bona go kgopetše gore ke tle ke mmoloke. Molaetša wo ke nyakago go le tšhutišetša gona malapa a mabedi ya ntho e ka moka ke tumelo ya rena maphelong a rena letšatši ka letšatši. Faith in our day-to-day life. Ke molaetša wo ke o iše mo go lena ka dintlha tse tharo. Ya pele, bophelong bja rena bja nama, the physical sphere. Ntlha ya bobedi, bophelong bja rena bja moya, the spiritual sphere. Ya boraro, bophelong bja rena bja setho, the social sphere. Ke dilo tše temana ye botšago ka tšona. Pele ke tlhatlolla a re lebeleleng tumelo ya Dafita ka boyena. Information about the faith ya Dafita. David. Dafita sa mathomo o be a bona Modimo e le modiši wa gagwe. O be a beile bophelo bja gagwe ka moka ka tlase ga Modimo. Ke tumelo ya gana go le yona a re nna ke le Dafita bophelo bja ka bo bušwa ke Modimo. Sa bobedi, Dafita o re yena Modimo yo ke mo dumelago o nkgotšiša mafulong a matala. Se se ra gore Modimo o file Dafita dilo ka moka gomme Dafita o kgotsofetše. All what he needed, God gave him. Ke tumelo ya Dafita. Sa bobedi, Dafita o re Modimo o nkiša meetseng a khutšo. Dafita o be a dumela gore Modimo ke yena a mo fago pelo ya gagwe ya khutšo.
ke yena a dirang gore mo pelong ya gagwe e be motho wa khutso bophelo bja gagwe bo be bo tletse moya wa modimo sa boraro ka feta gore modimo yo o mo dumelago o ntapološa o ntshepediša ka tsela tše di lokilego ka go rialo ka feta o be a dumela gore mo bophelong bja gagwe le modimo ke yena yo a mo tlhatlhago modimo ke yena yo a mo tšhollelago ditšhofatšo ka moka le maatla ka moka le tsohle tše a nago le tšona mo bophelong bja gagwe le batho ba lefase le ke tumelo ya Dafita ka gona ga ke tšweleng pele ka go tlhaloša molaetša wola wa rena wa tumelo ya rena maphelong a rena a letšatši ka letšatši faith in our day-to-day lives bophelo bja rena bja nama the physical sphere modumedi o swanetše go ipona a le mafulong a matala a sa tlhoke selo gomme a kgotsofala ka tšeo modimo a mo fileng tsona mafulo a matala ka feta o ba raina a raine mošomo wa gago ya job ke mafulo a matala kgwebo ya gago ya business ke mafulo a matala go ya ka tumelo ya Dafita lenyalo la gago ke mafulo a matala gona moo ke moo modimo a o filego the green pasture gore o iphile ka bophelo bja gago se se ra gore modumedi ga a bereka mmereko sa mathomo se segolo go modumedi ga se tšhelete ke opportunity ye botse ya go unfolda the potential ye modimo a o filego yona ka gona o šomiša passion ya gago ga o le modirong wa gago ga o dira kgwebo ya gago modimo that is your green pasture ke lefelo le letala mo o tshwanetse gore o bonagale mpho yeo modimo a o file go yona lenyalong la gago the green pasture ke mo go o tshwanetse go bontšha gore modimo o file mpho o file mosadi o file monna o file lerato gomme o mo rate ka phasheng ya gago that's your green pasture ke lefelo la gago le letala ke se re ithuta go sona that is the physical sphere ka bobedi bophelong bja moya spiritual sphere metse a khutso ke pelo ye e tletse go khutso the inner peace modumedi o na le
thuso mo pelong ya gago ka baka la gore mo go yena go tletse moya wa Modimo. Tumelo ya mo tiisa, tumelo e mo ratisa kereke, tumelo e mo ratisa thapelo, tumelo e mo ratisa dilo ka moka tšeo di kgathago Modimo. Sa boraro, bophelong bja rena le batho, social sphere, tumelo ya rena ba Kriste e re kgontšha go phedišana le batho gabotse, re phele le bona ka khutšo. Se se ra gore the ability to build a network of friends and maintain it over a long time. That's your social life. Ka baka la gore ga wa tholwa as an island, o thodilwe o le motho, motho ke motho ka batho. Ke se tla feta a re ruta go sona. A re feteng ka go lebelela bophelo bja koko Naomi, Terhe, koko Mantšhabeleng. Koko Naomi, Terhe Pelati, Ntšhabeleng. Nna ke mo tsebile go tloga kgale. Ke sa le sekolong, yena e le morutiši ka kua Moitse, ka buša ka kopana le yena ka 1966 ge ke be ke le seminari, re tlile mo seketeng ya Botshabelo le bomogolo wa gagwe Sekweletana Moruti, re tlile go dira mission work gomme a le gona kua gae Botswana. Ke mo ke ile ka kopana le yena ka mo tseba, ka tseba le gore ke motho jang. Ke ka lebaka leo ke kgethile go bisa lomo ye ya 23 ditemana tse tharo tseo ka baka la gore ke bontšha bophelo bja koko Naomi Pelati Ntšhabeleng. O be a bona mošomo wa gagwe bjale ka makulo a matala. She had an extraordinary passion about her work. She loved her work. O la rata modiro wa gagwe ka pelo ka moka, because for her mošomo wa gagwe e be le mafulo a matala. Money was just a reward for what she was doing. O be a dira ka bothakga bjo bo makatšago modiro wa gagwe. Ba bantši ba rena modiro is just an obligation or a burden which I can't help. Ga di pine ka mošomo ya rena ka baka la gore mošomo ya rena a se mafulo a matala, is just for survival. Gomme ra feta re le di-check collectors, re le batho ba e le gore rena re berekela tšhelete, ga re berekele go thuša batho. That was not Naomi. Naomi had the passion of educating people and of making sure gore se a ba rutago ba tla sekwa
ba se kwešiša gomme ba kgona go phela ka sona ke Naomi yo re mmologago koko Malchabeng ke sa mathomo seo bophelo bja gagwe bja moya spiritual life spiritual sphere ka gagwe meetse a khutšo e be e le motho yo a ba rata Modimo unlike bana ba bangwe ba baruti bao ba re ka rego ba hwetša an overdose ya bophelo bja sekreste gomme ba fetša ba bile bophelo bja sekreste becomes an overdose gore aowa this is too much e sa le ke belegwa ka lapeng le la moruti ke botswetša moruti re a rapela re dira se re dira se aowa nna ke lapile nka studyla teo that's not love. Naomi did not have an overdose. Instead o bile le bophelo bja moya a strong spiritual life gomme a phela a rata Modimo ka pelo ya gagwe ka moka ka ba le mathasi ya go ba moruti wa gagwe wa phuthegong ya setši ka mo fa selalelo mengwaga e mentši ge re sa thoma o ba etla kerekeng morwa wa gagwe a mo tliša kerekeng a mo tropa kerekeng a šala yena o be go le bjale o ba bolela gore morwa wa ntliša wa ntropa nna ke tla kerekeng gomme a fihlile ka kerekeng o tlo dula kua morago gomme re tla mo fa selalelo o dirile jale mengwaga ka morago a fetša a re aowa ga ke sa kgona le tla ntišetša selalelo ka gae gomme la kgona go ntišetša selalelo ka gae go fihlile ka gae o hwetša a tlhapile ka pelo ka moka bjale ka ge moemedi a kereka o letse gore ba tseba batho ka moka o be a na le a strong spiritual life faith ya gae e le strong gomme ke rata go mo leboga le rena re ithile ka yena gomme le makoti wa gagwe a mo tlhokometse a kudu ge re mošeditše selalelo makoti a ema-ema ya go leboga ngwana ka mokgwa o ile a tshwara mokgekolo yo o le ngwetši ya gagwe gomme o thušana le morwa wa gagwe o be a le setela leteng a kudu she allowed God to let her gomme a fodileng sa mafelelo ko gore o be a šomiša tumelo ya gagwe go fenya mathata a lefase. She used her talent, her faith to win her battles in the social sphere. La tseba mo batho ba phelago mmogo go na le mathata, go na le go nyefolana, go na le go nyatšana, go na le eng. That is social sphere. But Naomi Mokgekolo yo lived in that social sphere
ka bothata bjo bo makatšago a tshwarana le batho gabotse a thuša batho ba gabotse ke tseba ba bangwe bo mamoruti ba ba bolelago gore ke yena a ba thušitšeng le go ya sekolong a re ngwanaka o ka se dule wa no tshepa moruti fela o ya sekolong ba gona ba a ba thušitšeng bjang e be e le motho wa batho e be e le motho wa go gaišana a o rata kgwerano le batho le go thuša batho bjale le ya bona gore ka nnete disalong ye e ya go swanela ka baka la gore it's exactly se taseta e be le sona physical sphere ke phela bjang ka bua bophelo bjaka bja nama ke phela bjang ka mola bophelo bjaka ba moya ke phela bjang mo bophelo bjaka bja sociale ke phela le batho gabotse ka gona le boloka nobole ngwana wa moruti morwedi wa moruti yo a sa are ke lle mokgotši a ke sa nyaka a se a gore o tsebile gore bophelo bja gae ka moka o tshwanetse go phela mo go modimo o tshwanetse go rata batho o tshwanetse go phina ka mošomo ga o le gae ke yo re moloka le babuši mo phuthegong ke legacy ya gagwe wa e tlogela gomme a re ithuteng ka yena gore bophelo bja motho bo phelwa in 3 spheres, in physical sphere, in spiritual sphere, in social sphere. The 3 are inseparable. You try to separate them, you become nothing. Udava corrupt, udava corrupt business person, udava corrupt politician, or just more. Mara kgwere di tlamagantšitše ka mokana ga tšone o ba motho wa mofola gomme o tloa mo lefatsheng o tlogela legacy yeo batho ba tla šala ba o tseba ka yona ba phela ba le once upon a time ile wa ba le mokgekolojo gomme mo go yena o ithutile dilo tše tharo ke tsona gore o tlo o phela gabotse o tshwanetse o phela in all 3 spheres. If you live in one, you are in danger of falling. Re a leboga a modimo a go robati ga botse a go robala ka thuso o fitlhela o swa ka letsatsi la mafelo. Re a leboga fela o šomile o tlore le tsotlha
Wow.
Perché? Alleluia. इसको करे रहे हैं इसको पे छील गया इंदुर नम्मे लगा ना लोगस नम्मे ले अब बोले मराई से वाली है itu malu bana oh bah nu boleh sendiri tu mereka oh itu tapi lagi apa boleh kamar orang sini lah venor bokon warra jana babu ci warra jana oh ta bai ci lebe jo Ugara di tawula ma ulamo sha ulamo sa maruchirin break है क्या इधर से जा रहा है पेज रहा है I really. I want to see the boy. Not right, the boy. Oh, my white sweater. Gosh. Yeah, probably bit white sweater. I mean, I knew. Or it's a sun. But let's go to the mission. Don't know if my album. Why you are? I'm not looking at you. I'm not saying no. Job. Hey. Right. Enough to know it. Kuna waisa utargi itu juga. Agar ni tu tapi kita banyak itu. Soalnya dulu agak punah ini. Oh, ini kamu. What's the Instagram? Buenas tardes, carguen check. Let's go like this.
ke gae ka nna ke mmere go feta okay ya go ya room Nggak makanya ya. Ayo get advantage, one nothing I'm fun. Aku mana terus pun mana kating tungguin anu kunci. Aturu saya turu lalu. Hei, kalau lagi lalu kamu.
Go on, get a pay the right pay. Bravo, Qatar, 10 years price and a gun. I was saying, I said 50 minutes. Por kokobetsa go le lekane le nywaga ya mola re rwele bothata bahlanka ba gago ba bone mediro ya gago le bana ba bona ba bone lesago la gago a botho bja modimo mongwe rena o dile go rokametse gome mediro ya tla tša rena o re tiisetse yona mediro ya tla tša rena o itiise amen gome tlang re ikhomotšeng ka mantši a bolelago kgolofelo ya rena ba kreste morena o re ke na tsogo le bophelo ya ntumetšego o tlo phela le ge a ka hwa gome ya phela go ntumela a ka se a ba hwa go iša go sa felego gobane o sele lehu o seletse bophelong amen
ka gobane yena morena yena a bušang bophelo le leku a ratile go bitša moya wa mmagorena Naume Jage Heladi Isabeleng a re tlogela mo lefaseng le mmele wo wa gagwe re go gafela morena o robale serapeng sa modimo mobu o boele mobung molora moloreng ole leroleng la tlogo le bophelo amen o ntshitswe mobung mme o boela mobung Yesu Kriste mophološi wa gago o tlo na o emise sefatho sa gagwe mme o fe khutso leineng la Modimo Tate le Morwa le Moya o Mokgethwa amen re a leboga ka se sebaka re ile re dutse ra re le balapa ra re ka gore o phelabe e be le setserere ka gona le lešaba le le tletšego mo ke ditserere ke botshepi-tshepi bjalo re fitlheletse sephetho sa gore ga go tlo ba banna ka digarafo ka lebaka la gore ga re nyaka gore ge le boela morago le boele le tšhetše ke marori ka se sebaka re tlo bitša kanyane a tšhitšana a batamele ka pele ba boletše bo mogalahlabile ba re pheladi ga se motho fela o nyetswe ka mošate ka gona e ka ba phoso ge re ka ekhwetša re le mo re mmoloka gomme gwa hloka mantšu go tswa ka maphateng a matelele kanyana tšhitšana tšhaba sa modimo ke se re o reng mosepediši wa modiro wa mahloko wa tšhipa a malope a mphela a šomišana le phahla a ngwato ka kua tenteng ka kua golong baruti ba rena ba ba hlomphegago boradipolotiki ba ba lego fa
fa minele ko tele ba ga itshabeleng legatong la kanyana a ngwato e le go mommabua fa eme mo pele ga lena ke nnete mokgekolo yo ke e ngwetsi ya ka mošate gele ka be le tseba history ya fa nnete yena phahla yo e lego a rete go e lego tatago yo hlabirwa mathepole ke yena e lego rrangwane wa kgoši mogala yo a mpharafarilego yo e lego mogala a hlabirwa ke mogala jwa mošate o re mbotileng ke rrangwane a jwale re re ga re tlo re ka reng ka gore le kgone la rena fela ke kwele bogose ka baka la gore mokgekolo yola mola mogala yo a gago a seno go mo tlogela bogolo bobe o dutia ba mosadi a laetsa gore mosadi e ngwetsi o fela bogadi jwa gago gomme ngwana a gagwe le go tshwarana ka e tee le go hlabirwa a phahla le ena a tataiša maago e no ba tshwarana ka e tee gomme ra sekwe mokgekolo a etla mo a botša rangwane a re gape ngwanela wa ntshwenya o reng a mo tataiša jwale ka lesogana ka letee gomme mmagwe yo le kgono mengwaga a gagwe e setago ela ba e belelago ka mo ntlong la modimo ba re o thata ke maphelo a šupago jwale yena o šetse a fetile fao jwale go laetša gore lerato hlabirwa bego a mofa lona ka kua lapeng botsela a ratela hlabirwa modimo ga go godišetse matšatši a gago ebile gabotse o tsebile gore kalana ya gago le go dula ka kua polokwana kalana ya gago e wetse fa ganšhabeleng a ke tee mme ke seke ka mmoloka ka kua polokwana ke re mo mogala yo a gago a rwaletsego ke meiše gona ke a go reta hlabirwa ke a go reta ba bantši ba fele ba re humpola e kgao motho wa gopola gaga ba re nna ga gaithuti kae gage wena ga wa dira tšeo ka baka leo kere sela sa gore ga ka ya hwa mae a bola ke ka sebe gona lapeng la gantšhabeleng polelwela ya gore mošala le rangwane ke molahlego yo a se molahlego mogala jo a tshwentse go tsewa gore ke rangwane ya gago ke tatago a šetego go mo hlomphela jwale ke re le ba ka difokeng re le gore ga go ne taba ntse di direla mantšwela moruti a mararo wa tshwere hlabirwa a physical spiritual le social o sepele le ona modimo tla go boloka thobela a dile boo re a leboga mokgomo mogolo wa mošate ke boleleditse dihlwahlwa se tseroge se bolela sa sekgamagamedi re leboga mantšu a mabotse go tswa ka ntlopuleng ba boletše le ba kwele sepedi hlabirwa wa hloka rangwane ke molahlego ba re rangwanago mogala hlabirwa o sa phela ga wa ba fela ke tlo tšea sebaka se ke kgopele sefela e le ge re ya ka kgorong ro bitša phogo la monare a tle ka mo pele monare a phogo batamela sefela
Machipa a Malope a Mphela tšhaba ka moka ke se go fa therošo ke gore ge e le gauta le sedibera maagešo a re na le tsona seo re nago le sona ke taba tša gore goba a lena fa ruri re tloge re dialoga le phethile la mogolegolo le le rego motho ke tlo wa roba maagešong a tšhukudu e se ka swana le mošimane therošo ke gore maagešong ga ke tlo topa kaote gobane e mongwe le e mongwe yo a ekgasitse go fa e tloga a dirile mošomo o mogolo maagešong bjalo a re tloga fa e no wa tlana butwa o leba gona kua kgolong mo re tsogo gona fao re ile go hwetša mekana a go hlapa diatla gomme a hlapa diatla ba mošate ba tla re tloša sedumela ka mereyere ke a leboga le ge ke sa leboge ke sepedišwa modilo e lego Machipa a Mphela ke a go leboga re a leboga mona re a phogole ka se sebaka emaela e bego e kgatha ke taramogale ke ikgathile magagesong wa ka mošomo o phethile legatong la bo mosepediši wa modiro wa mahloko go tloga ka kua lapeng sebaka se ke le leboge se re thušitše go boloka go mma go rena poladi ya monare ngwetši ya mošate ke re a leboga a modimo wa lesoko le lerato a le direng ka go loka ge le tloga mo fitlheng magaeng a go lena re tlo kgopela sefela re tšea marapo re a boetša go baropi jwale ka go tshwanetše gore go be jwang Salamu rene tatawe agutu se sila sawe adibu se salamu rene salamu le tlogonolo le batho bao ba felago moreneng moya o re eng le gore ba phutšitše tapišego ya bona gobane mediro ya bona e a ba latela a re rapeleng modimo wa maatla ka moka o fedišitše sebe le lehu ka lehu la morwa wa gago wa buša wa tšweletša go loka le bophelo bjo bo sa felego ka tsogo ya gagwe gore re na molwe matleng a Sathane mme le yona mebele ya rena e hwago e be e tsošwe bafung ka maatla a yona tsogo ya gagwe a gore gaugele o re khutše gore ditaba tše di dumele ka pelo ka re phele re holofetse tšona re lebaletšwe godimong re fetšeo ka yena morwa wa gago Jesu Kriste mong wa rena amen modimo wa khutšo a le kgethe mo go fela gomme meoya le mebele
le dipelo tša lena bohle di bolokwe di sena bosodi go iša botleng ga morena wa rena Jesu Kriste, yena eo a le bitšago a botega, le gona ke yena e a tlogo dira tšona tšeo. Amen. Temana e tee ya setela sona seo. Batamelang ka matšong. Salamu rene Salamu Merifi Obona Emurene Salamu Batamelang Salamu se salamu rene ni fasili utwenya ka mojimo utafenya salamu se salamu rene salamu Isiwe kubona na hape murende Salamu isiwe kubona na hape murende Salamu se salamu rene Muarina utalota Bana bakwene bamo Kona Salamu se salamu rene Salamu Salamu rene Jesu Kriste audise ye na amusipidise Salamu rene amogelang tšhofatšo ya morena ka dipelo tše bole. Morena a le tšhofatša lebolong. Morena a le phadišetše sefatho sa gago a le gaogele. Morena a le emišetše sefatho sa gagwe
mme a le fe khutso leineng la Modimo Tate le Morwa le Moya o Mokgethwa. Amen. Sepelang ka khutso. Mana matra bera sana agar saya. Oh sudah. Mana boleh mana. Apa mana apa. Apa berapa mana. Baru mana. Ini sih saya mau